Haba thalainting ya o President Jongko Voice of the People Party VPP uba Arden Basaiman halor ka jingdawa jong uban pentre kam ya ka Article 371 ha ka jela UMP jong ka Raja Sabha u Dr. WR Kharlukhi ula ong ba uba Arden uday tang UBA Simple Pass Henry unut ban batai start syapang ka Article 371 kaba kinong yasay an kibatbid kibala pas ya kakerdan puli haka an ne ka law kipersya ya ka jingpen kam jong ka Article 371 u Dr. Kharlukhi ula penmi ya ka ne ka jingken tho persya ya u President jong ka VPP haka jingalang yalap election na benta u kertong jong ka NPP na modemai nongkro constituency uma Jesse Suyam Hakastong Tersyang West Giant Hills District hagakat Praterik menta ubnai. Haba penpai niya halor ka jingken no jong ka VPP badai ka sorkar tu u Dr. Kharlukhi ula dawa ya ka VPP baki deban seida ka kerteng manu uta ubatu hatu u Konrad ni Mas Ngabalang ni uba Prestun ni u Dr. Kharlukhi omde ban kenno kelum lang baka sorkar ka batu. Ula ong syu ba uba Arden ujuko ba uhok balada uday shisha ubahok uday banut ban ujor dak mukot duma defamation persya ya udon kupar sumer u executive member barim jong ka KHADC ubala keno ba uba Arden ubam club ya kapisa siam em dia ubam dai jas dur ko poisa bai ong ki ka MPSC ko bam poisa hai ta he juai ha korlin khanai ki ha ka MCS ko dedep ho R1000 R phau R ka khana koyo nangkong ka MCS to ganay tayo na dong Caroline halat halabo kani ka khana ha ka BA gyong ka yo ko ha ka BCom gyong ka to ka BCom gyong ka yo ko first and first honors to ka khana ko start woman OR to khana nay tayo na nangba o to udah pas na kata IIT Kharagpur ka skur engineer ko kamang hi ko ada tibit tam India ko hakle ko bon ko pas engineer naite krek digi hari India krek gi Canada krek gi Amerika nga emu ukhon yong kong khaw yong a ko pas naite krek handrai uniwan krek heni manu video mo kan ro nei ba ile awo mayai ge bru yong a nga ang duini don hi numo to do u president yong ku IPP wo pas top ik MCS yeo ngai nei ba ile auto OBA simple pass don hi yo snyao tho bi kam man walai pen bi ku pi pai ba chai ni kelamu snyao kam de tip ki perthai wo ro ku wi ro wi hanrei u khanai pi ham jo ap kami gini ki start pakhalat ya bi than gi i chathlu u khanai pi wala de baklai yiwo jia ka jaj buruk yang i lada bakla de lino ka chathlu kani ka state ko yo ile san paulis nem lada bakla do ika nei ba ile phi wora dugo tip pure khobor khasi yo bhi tu jing khi yang ki yiwo jia ka jing percha nei tai na thain rilom karo ko mut lada wan ra kamu mut ki kani ka state yang i arliang pai ba lada kani ka state yang i pia ka arliang yuau jia phi kaman le kani ka sarkar ko katni ya ka Kashmir na ka state panman ki ka segi union territory na union yuau jia la de one union territory la de one union territory u khanai phi ka khanda ko chi ap ha ka sarkar India ki pulit home police ka sarkar India la de do ik khanda chi ap chonu lai pai ba to du kamte kat ni yuida khandau ko chi ab yong i ka mekhlia land transfer act ko wanra do tendeu ba Martin Rayan majau ko to ka state yong i lada one union territory usan chari in Delhi lada ra ki ka amendment ha parliament yiwo jia da kut ka jaj buru yong i kamu ong tene we he kamu pun board a ho kelam ke district council to ko dai ka pliang ja ka yong i ka yi ka pliang ja ka yong i pai ba ka pliang ja ka yong i to ka khandau ka chi ap ka hali ka pun thor ka yong i mentu na lor wo pun pia ki ka state na lor wo wengi ka district council mut dali no ki i kam ka jaj bru hun piu do
ya khandau ke siap yang pi hun phiu do ke pentor ke hali yang pi la du hun phiu do ya ke khandau ke siap yang pi la du hun phiu do ya ke pentor ke hali yang pi de kerchan nyon ho pra ke tu ar ha ka ap hawi trik tang wala da ong pi wo pene pen sai ya ke khandau ke siap yang i o pene pen sai ya ke hali ke pentor yang i nyon ha ka kot ke sembol yang ma JC wa ikam ke NPP u ya le do ya bi wam pendo ke district council u pene pen sai ke district council u pene pen sai ke jaj bru yang i tipi hagni ke amendment ko ra ke parliament ha ko wan ra ke jing kelai ke district council ngam artatina suka tugani benai the dep ko committee chong u wan ra ke cabinet u wan ra ke parliament u yo ki chnong ki thao ko ong ki direct funding kawa ko paisa u wan gana Delhi lamba ke district council hangni ha chnong terchang kawa te ko paisa kamu pelai ke sarkar ke budget hom yo ikan wo yo ke sarkar handrai ke chnong terchang kawo chimi ke paisa kawo pelai haiwan ule haiwan ubo kini ki brum tiba yeman wo bichni gi yai wo yo ki chnong ki thau nai bhai te nga oi phi pai ba ham cha pan be I kam ke parti ye ni wo nang pan scam cho ya ke district council kelam ki kata ke 371 nga de yo ai ke PhD gi nga handrai ngam not obetai stat yai wom tibo ki wo tip ye ni to ki lawyer lene kita ki pleader kudu pure ga an nga tharai de yo phi tu ki channel jong phi waro ki pleader kudu tip ye ga an kamon batai gi lada wanra ya kini article 371 hai tu em ke pleader ko de dep hadok ke master degree ke law ke ongka em ki pleader ko practice Islam waro percha ki ka ngalang ngo wa kamu ong yo phim to wa banya kamon dong ni BA simple pass wo batai ya ka law ko da batai di lawyer ngam no da nei bha ka nim to ka yonga ka subject khanai phi kani woro to ka du ko lai pen be ye I ki pai ba ngau ong ai phi I kam ka party ye ni wo pene pesa ni ka state kyong I kam ka party ye ni wo pene pesa ye kini ka khandau ka chiap kyong phi wo phi to oman phi ki tre ye khandau ka chiap ho perlok keleng lai ni ka party ong ki ke sarkar ko to khanai phi yibe em ke sarkar ha ke sarkar em ko kre sarkar em ki sep sarkar em ki minister sarkar ile nga jo na ni ke chnong le mdam em ko kre sarkar chem to phi ma pai ba obli ke no ki phi ong ki sarkar ko to ngau ong ki le to go dap chenrang pen mi dai pertuj hakot khubor ong konrad wuto ong preston wuto ong nyau bha wuto ong doktor kharlukhi wuto la to go dap chenrang ham jo klam kelum ki sarkar keno ki phi ki kre sarkar nei tewan ujo uni nong yelam yang WPP nga duini dan hu ong ngam ong wuto nga wo hok nga ka bei upa yo nga perchangi u ong nga lai baik ma khon hai jing immi kamu bru perchangau lai baik tam nor u ong nga to wo hok handrai nga bo ka ni dan ni challenge how nu nong yelam yo ke WPP lar to me wo hok snyau bha jubab yo uba don sumer wo manu em chiru ome woda ong woda penwiar mi ke poisa ha district council hai poro man mi UCM lar to wonot bo file defamation case percha yo tu bru wo keno yemi nei ni selesnem upoi election MLA nga yolutia hapo gani lesnem to unot u file defamation case percha yo tu wo keno o ladam to wo leo nei bha ladam leo file lada leo tom not ni bha rai ko e poi than hajil
baik ba. Nai Taiwan ikam ke parti ye nyu penek pesa ya ke ritu ke dostur yang ke jaj buruk yang i. Ngau khanai pi ngak siap serong wa nga keni tok ke jaj buruk yang nga. Ki pa temen yang i tok ke wastat. Lada kelambi sencar baik ba. Inado chwau poi ke pereng. Iki pa temen yang i hikai ki iki sencar baik ba. Hado kani hagi dorbar chenong yang i. Man ke dorbar chenong wan upai ba dep terai ke chenong. Nado ti por de hiar pateng hado kani. Hai ti por wa muslim. Chaita chadakar manuslim handrai ho pol chalom chaini myew egarai lem di kenjok ktin wagi khat ar daloi chong ke dorbar yong ki dep te egi garai nei Taiwan ke perthai kat ni dang hai ni kelam wa ya dai ga mariang ki wa he ga sian in nado na chwa de dep penne pensa gi ga mariang ki khlo lang do ki khlo kentang ki khlo blai ki te to wa penne pensa ya ga mariang yong i msiap sorong pi u i hiar patani lani i to ga jai bru ko nado ki wa sian ki pa temen yong i ki he ga sian yong i to de chna chwa ge wa ga perthai u yo ga pen ku gi kan thai lani empowerment of women ko ong ki ko nga siap sorong ha ra itu ka an ko elat i kan thai le phau le percent u em ge parliament assembly ngale yo au nyon yo tu budam wow bor i kan thai ka perthai dang pai ka kat ni ki he wasian yo ina do na chwa da dep le gi ka bor sanchar hau cherang ka kan thai ik so go ka tangka ka poisa ka hot ka pot pai ka kan thai i ja chok chok pa phi mut phi ki he wasian yo i to ku bi wow e ja ki kan thai ong be ki khnai phi ile we ejat chikan thai u khanai phi hai ti porum em gniam kristan ka kan thai hai poru kha ge khonyong ka chiliang ga kejat thau thia chiliang cha thau thang hai i guman kristan ka ni chiliang i kejat ka kan thai ha thau thia chiliang halom jing tep ka te to ka bei u to na ka ni ka bei dik hajar ki bei do ge jing im yong ki yo pne persan ya kini ke jaj buruk yang ikan ni nga kini ke jingkeli bo phi ki man bay la do ong phi wo hun phi do phi man jaj kerchan nyon hok pra tang la do ong phi man bay wo ikan ni cha pune persa kini ke jaj buruk yang i nyon ha ka kot ha ka ar phawi tri nga ka te bo ha kini ke sngi bo phi wo phi garai nai bha kini ke election to urai phi du yo job el ma jc rai phi ya ka lawai ka riti ka dostur ka riya ka jai benru yong i nei te wa chwa pun koda ka ni ka party VPP Voice of the People Party u symbol yang ka to upra PRAH pra hagini gisngi da yo phi da mi hagi khubor u wi ni rat ba ku sanh lang i ku pipi thirup wo president uyongka kamon wo kan tho na ka VPP Voice of the People Party poi ka cha ka Voice of Paj Wai Pra Pia Wai Pra na ka tu ko symbol PRAH kendria POH mi pra pa pra keni to ka party kwa phi ujet yai pia yai pra na kwa phi ujet ya wo pelang ye phi lar kwa phi jet ye pulang phi hak ar pha witrik man lai phi polling station yang phi nyon ho budam yang kot yo we chalang i thru ma jese hak ar pha so trik 6000